Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza twizere ko mumeze neza. Ni inkuru yamaze kuba Kimomo aho Tom Byabagamba wahoza kuri uyu mutwe w'abasirikare barinda perezida w'u Rwanda Paul Kagame yapfiriye muri gereza ya gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda ku myaka 59 nk'uko byemejwe na mukuru we Dr David Himbara hamwe na mwishywa we. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X yagize ati turi n'akababaro kenshi ko gutangaza urupfu rw'umuvandimwe wacu dukunda cyane Colonel Tom Byabagamba wapfiriye muri gereza mu Rwanda. Ati roho ye iruhukire mu mahoro. Yongeyeho ati Tom yahariye imyaka myinshi y'ubuzima bwe gukorera igihugu cye nk'umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda. Azakumburwa cyane n'umuryango we, inshuti ze ndetse n'abamumenye bose. Himbara rero yabwiye BBC gahuza miryango mu butumwa bwo kuri telefone k'umuryango utazi kishe murumuna we kuko nta muntu n'umwe wari wemerewe kumubona muri iyo myaka yose. Byabagamba yari umwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru batangiranye na Perezida Kagame urugamba rwiswe rwo kubohora u Rwanda rwatangiye mu kwakira mu 1990 rukarangira RPF inkotanyi ifasha ubutegetsi mu 1994. Mu 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye Tom Byabagamba wahoze afite ipeti rya koroneri gufungwa imyaka 21 ndetse akamburwa iryo peti. Icyo gifungwa rero cyaje kugabanywa kigera ku myaka 15 nyuma y'ubujurire. Yari yakatiwe rero icyo gifungo nyuma y'uko urukiko rwa gisirikare rumuhamije kubiba ibihuha bigamije gutera imvururu muri rubanda, kuvuga nabi ubutegetsi kandi ari umuyobozi no gusuzugura ibendera ry'igihugu. Mu bihe byose rero yamaze mu nkiko Byabagamba yakomeje guhakana ibyaha byose yaregwaga akavuga ko ari ibihimbano. Mu 2020 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali rwanamukatiye igifungo cy'imyaka 3 nyuma yo kumuhamya icyaha cy'ubujura rwavuze yuko yakoze yarari muri gereza. Mu rukiko Byabagamba icyo gihe yumvikanye avuga ko icyo kirego aragahomamunwa kuko umuntu wo mu rwego rwe atakwiba akantu kubusabusa nka telefone. Icyo gihe urupfu rero rwa Byabagamba rukaba rwakurikiye urupfu rwa Byabagamba rukurikiye rwa Frank Rusagara wasezerewe mu gisirikare afite ipeti rya Brigadier General nawe wapfiriye muri gereza muri Werurwe 2025. Icyo gihe ibitangazamakuru byo mu Rwanda byatangaje ko yazize uburwayi. Mu 2016 urukiko rwa gisirikare rwakatiye Frank Rusagara wari muri urwo rubanza rumwe na Tom Byabagamba ko nawe ari byo agomba gukurikiranwaho nk'uko amategeko abivuga, ariko byaje kuza kurangira nyine Tom Byabagamba yitabye Imana mu rupfu rwatunguranye ariko rutari no kuvugwaho rumwe n'abantu bamwe na bamwe, reka abariko mbivuga kubera ko urumva icyo gihe Frank Rusagara yakatiwe muri urwo rubanza ari kumwe na Byabagamba bafungwa imyaka 20 rumuhamije ibyaha birimo kubiba ibihuha bigamije gutera intugunda mu gihugu no gusebya ubutegetsi. Mu rukiko yari yahakanye ibyo yaregwaga byose. Tom Byabagamba na murumuna we na muramu we Frank Rusagara bari batawe muri yombi mu 2014. Byabagamba asize umugore n'abana 2 b'abahungu. Numwe mu bagabo bazwi cyane rwose hano mu Rwanda, bazwi cyane rwose hano mu Rwanda. Ubundi reka mpere kuri iyi nkuru yo mu 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye igifungo cy'imyaka 21 Colonel Tom Byabagamba akamburwa n'amapete ya gisirikare, naho General wacyuye igihe mu ngabo Frank Rusagara uhanishwa gufungwa imyaka 20 muri icyo gihe. Urukiko rwahamije Byabagamba kubiba ibihuha bigamije gutera imvururu muri rubanda, kuvuga nabi ubutegetsi, ari umuyobozi no gusuzugura ibendera ry'igihugu. Ni urubanza kandi rwagaragayemo umusirikare muto Sergeant François Kabayiza waregwaga guhisha intwaro zari zitunzwe na General Rusagara atabyemerewe. We yakatiwe gufungwa imyaka 5. Tom Byabagamba icyo gihe yarezwe kuvuga amagambo asebya ubutegetsi
nko kwemeza ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari ubw'abicanyi, ko bufata ibyemezo bihubutse ndetse ngo bukaba bufungira abantu ubusa. Ibi byaha bivuga yuko ibikoreye i Kigali ndetse no mu gihe yari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo, abishinjwa na bamwe mu basirikare bemeza yuko yabibwiye. Icyo gihe yahakanye ibyo yaregwaga, ariko nubwo atari we waregwaga gusa guhakana ko atigeze avuga nabi ubutegetsi kandi ko nta nyungu yagira mu gusuzugura ibendera ry'igihugu avuga ko yarwaniye. Mu gihe cyose rero cy'urubanza uyu musirikare yakomeje kwikoma ubushinjacyaha avuga yuko bumurega ibyaha by'ibihimbano. General Rusagara w'icyo gihe we utari ukiri mu gisirikare yahamijwe icyaha cyo kubiba ibihuha bigamije gutera intugunda mu gihugu, gusenya ubutegetsi, kandi ko ari umwe mu bayobozi ndetse akanatunga n'intwaro bitemewe n'amategeko. Icyo gihe Rusagara we yashinjwaga na bamwe mu basirikare bavuga yuko bamwumvise avuga nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda, ngo yemeje ko ubutegetsi bw'u Rwanda budakunzwe, ko Perezida Kagame ayoboza igitugu, kandi ngo yanumvikanye ashimagiza ishyaka rya RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uru rubanza rero rwumvikanyemo cyane ibibazo by'amasano, dore yuko abaregwaga bose umwe ari muramu wundi. Ikindi ngo byari bafitanye amasano na bamwe mu bayobozi b'ishyaka rya RNC, ikaba ari nayo mpamvu rero ngo baba barashishikarizaga abantu kumva amatwara yabo. Tom Byabagamba yabaye umutoni wa Perezida Kagame ndetse akaba yaranabaye n'umukuru w'ingabo zimurinda mu gihe kitari gitoya. Nyuma yaje koherezwa mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo ayoboye umutwe w'ingabo z'u Rwanda zariyo. Naho General Rusagara yabaye we umujyanama mu bya gisirikare mu biro byihariye cyangwa mu biro bihagarariye u Rwanda mu Bwongereza, anaba n'uwayoboye aza no kuyobora urukiko rwari rwamukatiye gufungwa. Ni umwe mu basirikare rero b'u Rwanda bafatwaga nk'impuguke, akaba yarakunze kugaragara mu mpaka z'abanyabwenge zibanda ku mateka n'ubumwe bw'igihugu. Nyuma y'icyo cyemezo cy'urukiko, abaregwa bose bari batangaje ko bajururira umwanzuro wabo muri icyo gihe. Nicyo naba mbabwiye. Ariko nanone mu 2020 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali rwakatiye igifungo cy'imyaka 3 Colonel Tom Byabagamba ku cyaha cy'ubujura aregwa ko yakoze ubwo yari ari muri gereza. Kuko mwibuke ko nababwiye ko yari yigeze kuyobora cyangwa se yayoboye umutwe w'abarinda umukuru w'igihugu, yari asanzwe yarakatiwe igifungo cy'imyaka 15 ku bindi byaha birimo kwangisha abaturage ubutegetsi bwari buri icyo gihe. Ni icyemezo cy'urukiko cyasomwe nyuma y'amasaha 2 gitegerejwe, kuko ikoranabuhanga ry'amashusho rikoreshwa ryabanje gusa n'irigorana. Umucamanza icyo gihe yashimangiye icyifuzo cy'ubushinjacyaha ategeka ko Tom Byabagamba afungwa imyaka 3. Gusa yasobanuye yuko iki gihano cyongerewe kivuye ku mwaka 1 n'igice, kuko ibi ngibi ngo byari bibaye insubiracyaha. Ubushinjacyaha bwavuze yuko icyaha cy'ubujura cyakozwe ubwo Tom Byabagamba yari mu bujurire mu rundi rubanza yahamijwemo ibyaha birimo ibyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Bikavuga ko uyu mugabo wari ufungiye muri gereza ya gisirikare ya Kanombe yasanganywe telefone muri gereza, yabazwa akavuga yuko yayikuye mu cyumba cy'urukiko yagiye kuburana. Ku bushinjacyaha bwo bwavuze yuko ngo ari ubujura kuko yihaye uburenganzira ku mutungo utari uwe. Gusuregwa we agasobanura ko kuba yarasanganywe telefone muri gereza ari ukurenga ku mabwiriza ya gereza, ko atari ubujura kuko nta muntu wareze avuga yuko hari icyo kibwe. Abatangabuhamya icyo gihe b'ubushinjacyaha barimo abasirikare barinda gereza bemeza yuko basatse Byabagamba bakamusangana iyi telefone. Uregwa ariko icyo gihe yavugaga ko mu nyandiko mvugo yakozwe yemeza yuko yasanganywe telefone, ariko ko itavuga ko yayifatanywe yayibye. Ikindi cyavugwaga na Byabagamba nuko atakurikiranwa w'icyaha cy'ubujura, kandi nta muntu watanze ikirego asaba gusubizwa ibyo yibwe cyangwa se ibyo byibwe.
gusa nk'uko byavuzwe n'ubushinjacyaha, umucamanza nawe yashimangiye yuko ubushinjacyaha bukurikirana ikirego bwagejejweho, ariko ngo bufite n'ububasha bwo gukurikirana uwakoze icyaha kabone n'ubwo haba nta kirego cyatanzwe. Bwifashishije rero amakuru yabonetse kuri telefone bwemeza ko yibwe. Ubushinjacyaha icyo gihe bwabwiye urukiko yuko hatahuwe umugambi wo gutoroka gereza Byabagamba yari kugeraho yifashishije iyi telefone. Gusa iki cyemezo, iki cyaha cyo ngo ntabwo yagikurikiraniwe kuko cyaburijwemo kitaraba. Nyuma y'icyo gihano gishya rero Tom Byabagamba yagombaga kumara imyaka 18 muri gereza, dore ko yari asanzwe yarakatiwe indi 15 ku byaha birimo kwanduza isura y'u Rwanda mu mahanga. Mu 2016 yari yakatiwe gufungwa imyaka 21 ariko iza kugabanywa igera kuri 15 nyuma y'ubujurire. Mu bihe byose rero yamaze mu nkiko, Byabagamba yari amaze kwamburwa amapeti yose, yakomeje guhakana ibyaha byose aregwa, akavuga ko ari ibihimbano. Ariko kuri icyo cyaha gishya cy'ubujura, Tom Byabagamba yumvikaniye mu rukiko avuga ko icyo kirego rwose ngo cyaragahomamunwa, kuko umuntu wo mu rwego rwe atakwiba akantu k'ubusabusa nka telefone. Byaje kurangira rero uyu mugabo Tom Byabagamba yitabye Imana nk'uko amakuru akomeje gucicikana, ariko nk'uko n'umuvandimwe we ari we waje kubyitangariza.